Saan ka apulos nga inalilaw? Ang sipod ta ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y tidanang. Tanatong palngutlang taarapahap ko. Ti amok, kalagkatang-katang aklatan iti kasipngutan. Gaputa ay ayatong kaunay. Tuwata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan ti biyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Anaraar tinamnama. Naimbag nga warasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel ti pakasaritaan at tampok iti drama tayo. Anaraar tinamnama. Sigurado naragsak ti panangpasungad tayo ni Vanessa nga asawam Alex Barok. Agasem agparambak ka iti sasangpet na nga aggapo ijay abroad. Mga tata, nalaos tiragsak ko. Agawid mo talangan ti asawa. Kalpasan tinasurok ngayon na matawan na panagyan na ijay abroad. Ado, tinaipundaryaw iti panagtrabaho na ijay abroad. Agasmaya, tinasurok ngayon na matawan. Mga tata, katsan kung to na pagsubyan ti asawa ki ijay Singapore. No kasta ang talinad tunditaw. Mga tata, tapno madanak mo itong kasawag. Lakit. Nasayahat mo no sanad nga agsubli iti abroad. Tabarang makabukal kay tumatay ni di anak yaw. Naitati kang runaan na purpose ko iti saan ko na panang pasubli ka ni bakat ko iti abroad tata. Sa bagay, ado matan di naipundar na ako na. Kit umanayay, pakalaglagipan nyo ado at bunga nagiti nagbambanugan ti asawa. Wadatang, kahit sapel ako tayo ti panagawid nan ti Pilipinas, saan na mabayag ti panlakabukal mi ti anak mi. Tapno, adan tumutang awirin niya nga gabalayan. Anya ti kunam abalayan. Saanan akaya tapasublyon ni Alex ti asawa na iji abroad? Kasta, timbaga na kanya kita ya balayan. Tabaring ka no makabukil na mutan iti anak da. Adan tumutan awirin ta. Angem kasano nga rudan. No kayat pailaang di balasang ko ti agsubli ti naggapuan na abalayan. Pagsalitaan da adwa, noon niya ti nasaysayaat. Maadaan da ni ti anak kuno agornong da pa. Para kanyak mo't abalayan. No tarigagayan pa lang di balasang ko ti agsublay, iti nagapuan na apagilyan, kat saan ko mga igaw-gawi di barom, tapno makaurnong dapay kasano nga rodan, no saan lata ama-uma, aging ka din ton makaanak, ni awan tao ti serbiti panagururnong da, no awan tumot anak da. Ubing dapay abalayan, adayo pa'y lang agminupos di anak ko. Oray pa, para kanyak may mayat no agpurgudan ni Vanessa. Bareng makaanak damot tayo. Naragragsak mo't lang ti pagtaangan no adag taray-taray no paananawa nga ubay. Uwan mo't ang tayo ko na ako na balayan saan pa'y analabos na kita bampanag. Ada mo nagsardeng ajib abalayan. Adan dagiti na panang sundukin ni Vanessa iji airport. Kakabsat ako sa niro. Gimata nga kiti arak tapno anday siya tiyo kabayatan ti panagluto yo.
Thank you, Alex. Thank you. Alex Barok. Tatang, anya ti bagayo? Adan nang iti imbaon mo na panang suko ni ita asawa mi di airport. Anya? Adan tatang? Wine. Iso na lang ka. Tanya tatang. Limi day tiro pa yo. Ayan ti manugang yo. Apaya sana nagdariso dito likod ti balaya paglutlut po nag iti kusinero. Ada pa'y lang iti lugan. Di pa'y dimsag. Agsarsarita da kanya abalayan. Unay mo ni nana. Pinadisag na kumapay ti asawa ka. Tao may nakumamat arakupon nga asawa na. Kas matlaawan lat na ti iiliwan ti asawa kanya kon. Sikaan ti mapanon dumanon iti ayan ti asawang baraw. Wanda tan. Kakapsat ako sinero. Panawan kayo pa dito ya. Tayo nakman sarabuan ti asawak. Alex? Di sumutan na ito. Umay dito ayan tayo baraw. Sige. Agsarita kayo. Ta inakman ito ayan niya. Palayan. Apaya dakil ti tiyan ti asawak tatang. Anya ti kunam abalayan. Ada nang gundaway ka ni Vanessa ija abroad iso anag sikog. Kasta ti palawag ti anak ko abalayan. Asinaw? Di na ammo. Tarabi ikano ang nagundawayan di anak ko. Kabayatan ti pampanagna nga agawid iti amo na. Kat pagamunta adalatan ng palakon ko ana. Kat naawanan iti puot. Agpaiso nga ta dagiti palawag na kin ka abalayan. Wano nakikamalal di anak mo iti amo na iso anag sikaw. Sa lawasaw kamot abalayan. Saan mo kumamot apagatapan iti saan anasaya at di anak ko Saan mo amay kat ti atap ko amaday. Nga aday naramid di anak mo iti abroad. Kapag nagsikaw ka si Mang Peng. Saan anagayatan ti anak ko ti panagsikog na? Maawatam kuma abalayan. Apaya masikog ka si Mang Peng, Vanessa? Pagkawanan na kuma, Alex. Pagkawanan na. Saan nga po Peng? Indoron na. Apaya masikog ka si Mang Peng? Saan ka nagsangit? Yung batam di saludsud ko. Saan ka? Anda ng gundaway kanyak idi iso nagsikugak. Saan ka mamate? Di ko namkit di. Nakikamalala ka. Kaputi kinagatan mo, nagsikog kan. Saan na puno na ita? Diyak mamati ang nagundawayan ka. Nakikamalala ka lakit eh. Iso nagsikog ka. Alang. Nanggayan na tangaginam. Kahit ko ti mabartek. Kahit ko ti makalipan. Anak, saan mo ko magaidala ni tiarak ti problema yung agasawa? Saan yung ibagbagang asawak na niya mabayad na? Tamanipon ita kagurgura kon. Sinak paikit din na. Anya, ay saan abarok? Di mo aramidan na ita. Jak pulos nam naman akas ti pagbanagan ti asawa kiti panagtrabaho na ija abroad. Permitibain ko karag iti tao. Nagado ti nakakita ken kuha na amasiko kasi mangpat. Gapo iti panagpadayam iti sa sangpet ti asawam. So nga ti nakakita amasikog. Uy, sikindi. Imbarsak mumutan ti baso ng igkabam. Makapuntot akong nalarang. Ang kasin nyo, liniputan nak ti asawak. Saan nakakano aliniputan? Diyak mamati, madanang gundaway kan kuha na ija abroad. Adalakit din nakirelasyonan na. Kat gaputan nagsikugan. Palabasin na matin, madanang gundaway kan kuha na. Tabarang maawat, kan mapakawan ko. Anak, saan ko na maawat ni Vanessa tatang? Alangan mo ita pagtalawang medyo palayaw. Talaga mo ita pagtalawag tatang. Mangibabay na ti kasya klase ti asawa. Di na kumamot pagtalawan, Alex.
Kadwa ka kuma amang padakkel iti daytoy pasngay kunto. Anya, kaduanak amang padakkel to iti dayta. Urayak lang marorosok. Alex, talaga ka di asan ako na maawat. Talaga asanan. Isungor na pagtaltalawan kan. Pero ba't mo aming arwatan kit pumanaw kan dito walay? Hindi ka magkikabalay kaninanang mo. Saan ka na kaya? Nagawan kit din na konsensyam, Alex. Pinagtalaw mo mutlatan ti anak ko dito balayo. Dahil di tirumbangkin ko na nanang. Liniputan nak ti anak yaw. Apay ngamin, adi ka mamati kan kwa na. Adda nga ron ng gundaway kan kwa na. Nagpaiso ti bagbagana. Apay asaan na nag-report ka ng iti otoridad di jay. Gaputa di na kayat ti may babain. Di na kayat. Amaamuan da akas jay tinapasamak kan kwa na. Iso asaanin ang nagreklamo. Saan ka mamati nanang? Saan na mayakar ti alipuspos ko? Kung kuna naladay jay, tapno awatak. Ala, no saan ka amamati, Barok? Awan ti mabalin ko. Ngam sapay la kumata saan munto a pagbabawyan daytoy nga naramid mo itanak ko. Saan to nanang? Manipo dita. Saan da kun nga ibilang amanugang? Putdek metten ti relasyon tayo kas ag katugangan. Nakula apanen ti panunot mo, Barok. Apay alaksida mo na mamimpinsan di asawam. Bagampay ka niya balayan apot demon ti relasyon diyaw nga katugangan. Nagipulong gayam na diya subirbiyada nga balayan niyo. Yapot, nasakit unay tinagam niya balayan iti panagsasaom kenkwana. Saan yun nga awagan iti balayan tatang? Pinutod kon ti relasyon mi. Talaga, abim mato ti pusom, Alex. Gapo, iti aramid na diya Vanessa. Ala, no talaga asaan mo na kaya't di asawam. Awan mabalin may. Gamsapay la ko ba, tas saan mo to pagbabawyan na ito yung aramidam. Abalayan, sika kumalatan ti mga awat di anak kau. Talaga anak ko laapan ng ti panunod na. Gapoy ti panagsikog di anak mo. Ay, maawatak mo't kidi at irik na abalayan. Ngam tilang jak kayat, isaw ti pananglaksid na kanya kas katugangan. Di nakbigbiganan a katugangan. Gapo, iti amarikrik na na. Sapay na dagdagan lagi ti sotel. Adaw, nagti mangmangag na sao-sao. Ada makadadaal iti relasyon na nga gasawa. Abalayan, ikarigatam ko maabagbagaan ti anak mo. Barang dumteng tumot lang tal daw, makisinublan iti anak ko. Uy, napalayan. Inaldawa bagbagaak. Sapay la maamiris ng tao. Husto, nagiti pamagbagakan ko na. Alex, adon ataway ginaglabas. Ngam saan anak relasyon iti sabali alalaki di Vanessa. Ta kunana asikalat ti ayatan na. Tatang, aging kakadita. Saan pa yan nasibsiban ti guram kenkwana? Saan ka di pa yan nagbaliw ti pamatem? Liniputan na kati asawam iti kaadal na idi abroad. Tsaka mo tatang, sika ti impasagipsip ni Vanessa iti panunot di impas ngay na. Kas ama ni Rika, sika ti imbaga na nga ama na. Ket agpanunot ka kumata, awatem kumanday asawam. Uray kayat ko ratang, sana mapayinak mo tan. Anak, iti day ta pa nagsaom. Madlaw, adalat ta panagayat mo iti asawa. Gusto akaday, anak. Huwag tatang. Kinapundo na. Saan na napukaw ti panagayat ko ni Vanessa? Adalat ta di ti puso. Isungarod na saan ka nagsapol iti sabali. Ay,
Lukas ta, akit masapul nga urnusan tayo ti amin na nakaw. Kasaritak to ni Abalayan. Na pagsasaritaan tayo ti panagdinayo manayon ka ni Vanessa. Tatang, kahit nak nga tapay, itilagsig ginura kang pinagtalaw ko idi ti balay. Iso nga raw na pagsasaritaan tayo ti amin. Nakamay ka ni Abalayan ti mangurnos ka na kaya ng agasawa. Ay na, kasta unay ti ragsak mi Barok, tanapanunot mo mutlaengen tinasayaat. Makawanan da kumana na. Ang lalo na di aldaw panay bagak nga aglinipat tayon kas agkatugangan. Ay na, bayam na jayan Barok, napakawan kan. Ti kayat ko, maurnos ti amin. Pakawanan na kumamat. Vanessa asawak. Kapiti pananglaksid ko kinkay di kas asawak. Napakawan kan, Alex, lakay. Katagyaman nak, tanalawlawagan mo't laang ti panunot mo. Ay ngam adamay sa akid daw ken ka Barok, katsapay la ko mata maawatam. Anya day tanana? Gapo, ta inawat mo manon ni Vanessa kas asawam. Awatam kumamot ni Rika kas anak mo. Total, si Kamo timbagbaga ti anak ko nga amana. Una nang. Pakidayawak no, awagan naktumot iti tatang. Aglalo kat may sana professional. Ay na, lokas ta akit awan nga ruda ti parikaw. Agtipon kayo manan kas agasawa. Saan pa'y tatang? Apay nga ay, di mo pa'y kahit akadin na ti anak ko. Anda ka di pa'y la tubang, iti pa nagdinayo kini Vanessa. Apay di mo pa'y lakayat ngagdenata, Alex. Gayam, imbisada kami kinirika ti sumangpet. Si Kan ti sumangpet iti balay mi, ay balay tayo kunak kuma. Nagpatakder ni Rika iti dakkel a balay para kada tayo. Langag mo ba raw? Si kakanaw ti mapanagyan iti dakkel a balay, a pinatakder ni Rika. Diyak pa'y kaya ti mapanagyan tatang? Kaapay, gaputa kayat ko ngay panagnak ti panagayat ko manan iti asawak. Anya ti kayat mo asawain? Anya ti planom, Alex? Kayat ko ngagkasarta manan, Vanessa. Anya? Uwan, kayat ka ngay kasarmanan. Nagkasarta iti Wes. Ngamita, iti simbaanan. Puno ka di, Alex? Uwan, sa anak ngagang angaw. Agyamanak, unay, Alex. Agyamanak. Ay na, orela 5 baboy ito'y ginatag mo ang maparte. Para ti kasaryo intun bigat ka ni Vanessa, Alex. Adapay baka. Kaputa, ato ti dumaraay tatang. Ken, adumanon ti manganak ka na kami iti kasar. So nga ato ti maparte. Nakaragrag sakak unay, Alex. Gapoy ti panangawat mo kanyak. Kastamo ti anak ko. Anak ta, Vanessa. Tasipod inawat ka manan. Inaklon kumutan kas anak ni Rika. Agyamanak, lakay. Sige, panawan kayo pa yadwa dito yung anak ko. Ay, nakasarita na saya. Dagiti umay ito agpartain ton parbangaon. Muntatang. Lakay, iti panangawat mo manan kanyak. Naikat amin adagansan iti barokong ko. Oresyak, bakit? Kat agyaman na, saan ka agimura kanyak? Noore no, nakaado sa ti impalay ko kin ka. Gapo tay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Iso sa anak ang nagimulay ti sakit tinakam kin ka. Agyaman na, kat iti panagkasarta mananinton pikat. Yusong kuntukin ka ti baro asing-sing kas wedding ring ta. Kat dahi ito a wedding ring ti mang pasingkad ken mang pabarumanan iti ayan-ayat ta. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anay tampok dito'y programa tayo. Anaraar tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos,
para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Padaanan dahiti sabali payapakasalitaan. Amay tampok metlang dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama.